Dobro jutro svima, dobrodošli u naš prvi intervju. Ovdje smo sa... Lazo sam. Kako si? Dobro sam, kako si ti? Veoma odlično. Hvala. Za one koji te možda ne poznaju, hoćeš da malo predstaviti svoj YouTube kanal. Sve su posjetika ili... Od početka. Ja sam imao 11 godina i posao sam da snimam film dosadno i kako se zove, nisam stao da editujem da pravim ili taj kanal je propao vodu. Sad, kako je propao vodu, tako sam ja mojom ovom glavom saboravio svi formula i grill i taj kanal je propao vodu i nisam editirao. Sanji klip je bio pre 2 godine, imao 70 pregleda, znači 300 subscribera i jedna anegdota jeste da ja nisam stao što sam pravila YouTube-a. Ja sam objavio, sad ne znam da li sam napravio, ali reklamirao su Vojažov album, onaj album, ne znam kako se zove, ali ostavio sam sliku. I ja sam objavio pesmu koju je on sad objavio u tom albumu. I dobio sam copyright strike. Banjalni video od 32.000 pregleda. Da, jako se uzmuo. Nisam stao pravila YouTube-a. Tako da možemo dalje se pitati. Koji ti najveći izazov dok si gradio kanal? Pa najveći izazov mi je bio u početku proti hit komentari to. Ja nisam, šta sam imao 11 godina i nisam znao da se nosim sa time, apsolutno. Kako si danas našao sa hit komentarima? Ne ignorisam ih kao da ne postoje. Prišem, sad su da mi ostanu na kanalu. Prosto logično. Može dalje. Šta planiraš u budućnosti? Planiram protiv da iskratim veći kanal nego, to je sada live trenutno i da imam veliki projekt. Mislim, ja sad već imam veliki projekt. 1828 subscribera i 2 miliona pregleda. Veoma velika cifra. Sa 18 godina je prevelika cifra. Iskreno, da bude. Šta misliš da ćeš uspjeti u tome? Pa ako su se samog sebe i ne su se drugi uspjesi. Tako da savjet sa sve vas jeste da slušate sami sebe, sa vam telo ili sa um kaže i uspjeti. Ne opasirajte se na drugi. Mislim na tu zamislina. Ajde tako da kažem. Znači to je ono glavno. Jel vi ako zavisite od tvojih mišljenja neće uspjeti? Bravo, Vašo, drago mi je da smo se upoznali i vidjet ćemo se nekad u drugom sledećem intervju. Drago je meni.